Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы... Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то
а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Помним грохот огня, помним дальние страны. Каждый год, каждый день опаленный войной не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой. Заноют порой. Мен 1926 жылы Бұрай ауылында туғанмын. 7 класс өзіміздің Бұрай мектебінде оқып шыққаннан соң соғыс шығып шұры бетінде шул шағынан соң енді бүтін ер егітлер соғысқа кетердей кішілер фронтқа кетіп біткеш бізге қазір оқуны тоқтатып колхоз ішінде эшләргә туры килде. Ат җигеп, тугат җигеп, шашу шашарга, сабан сырырга, ашлык урарга туры килде. Көнне төнгә ялгап дияргә була инде. Ял юк. Шуннан шушы вакыт эчендә инде 41 ел, 44 елның январында 26 январ көнне минем туган көнне военкоматтан повестка алып сугышка китәргә алдым. Шуннан киттек инде. Шул нигә Украина җиренә барып җиттек, Мелитополь шәһәренә. Безне полк, 5-нче полк правительственной связи НКВД шунда эләктем, 4-нче Украина фронты. Шуннан соң инде бераз сугыш сорына, сугыш нисенә күрәткәннән соң безне җибәрделәр Кырымга. Кырым әле фашистлар кулында. Анда правительственный связь без нигә правительствоны связь белән тоташтырабыз фронтны.
Ondan soň indi meni azat etkenden soň Ukrainany onda biraz служиткәч безне җибәрделәр хәзер икенче ергә. Без эләктек нигә Прибалтика фронт анда икенче фронт инде. Анда сугыш беткәннән соң яңадан служиттәргә туры килде әле. Җибәрделәр хәзер безне нигә Польшага. Польшада соңгы вакытта инде 50 елның декабрендә генә кайттык. Шул чакка, шул вакытка кадәр анда служиттәргә туры килде. Анда инде бандалар банда алар белән каршы аларны эзәрлектәп, аларны тотып, ondan soň инде анда служить итеп 50 елның декабрендә генә кайтырга туры килде. Монда кайткач инде тоже авыр еллар инде сугыштан соңгы еллар эшләргә эш тә юк. Нигә производствога, переработкага китеп бер 3 ел эшләп кайтырга туры килде. Gelmişsin noyabrda alıp gittiler beni. Hayır. Siman neçe yaşıydı o Ben vakıtta? 17 yaşıyım. Hayır, o neyle Smolensk областта, Moskvaga yakın indi o. Sonda 2 Mart'ta Hayır. soğuş liniyasına girdim, soğuşa kirip gittim. Hayır. Sonra Smolensk'ini bütün освобождать ettik. Minsk'ini gördü, Smolensk'inin başkalası. Ana kirip köpmü yalga, köpmü avullar ötüp Polşa graniçasına barıp gittik indi. Polşa'nı onun başkalası Varşava'nı освободить, Polşa'nı полностью освобождать ettik, Polşa государствосы. Anan Germaniya bilen Polşa graniçası arasında bir katı soğuş bulduğundan da graniçası için Germaniya birisine katırıştı. Şundan ondan ötkesten Oder yılgasına barıp gittik. Oder yılgası bu ağacın hatlıgına değil, Pastekama hatlı. Şuna ötüp şaktak. 2 May'da Aristah yakın, Germaniyanın başkalası. Aristah'a şimdi bir katı soğuş barayın. Onda yağmur yağan buran gibi gindi. Gömmekende anlap bulmaydı. Yoksa Amerika bizge kilip gitti. Alarını kuşun anarı teknoloji atırsa. Annenin prikazı bulduğunda Stalin'in bizim komandayı Şermiye Rukov'ya, Georgi Konstantinovich Rukov. Ona prikaz bulgan ştabı alırga Biz birinci bulup Aristah'ını birinci bulup. Şundan bir katı bulgasa onda men Ranin bulganmın, Ranin bulgas sazaniyani yoğaltkanmın. Meni erten saat 8'de papir aytitkenler men bilmemin alganlar. Geç bilen saat 8'de Aristah'a aznamaya gelgenler. Mine 12 saat gene men anda bulalmadım. Onda aznamaya gelgende şimala gibi güldüler deyindi. Tutup alıp tura, atıp düşürüp turalar şunda işte, sitten atalarında. Ana şunda 8'de elgenlerinde. Şundan, şol günün 9'undagına uşaq gelgenmen hospitalga. Şonunca, hospitalda bir günge hospitalga saldılar beni. Onda yattım. Şundan... Uyangaç soğuş bitti diller mi? Bildim neresin soğuş bitti. Ben günler süleşermeyim bütün ay. Sızlanam indi bir kuatı. Şunda yattım ya, köpme. Yatkaçlarına kere Lord Deris'in alıp gittiler. Zaraşı batalyonga deyip bizine. Ar olan kaçlarında. Onda alıp barzağında komisayet ettiler. Minni gotni hazır.
негодный деп шаттансын айтып қайтардылар. Мен ана бірінші группа беріп. Қазір не келейін, селый мұнда танковый рота келе, жол көпір шығарға келе, Қарас, мен сонда әләкті менде шол көпірді. Несегіздерге аны бомбардировать-тағы, оны соқлылар, немістер нете алмаймын. Бомбаны қойып болмайды, көпірні өзерге керек келіп еткенше, күте алмасындар. Ол зор, ұзын көпір. Сондан кейін мұнда бір қаты бәріліш болды, бұяқта біз екі кіші Тирахин деген кіші білен, мен разведкада ол связь білен қайта күйгенінде. Шынан білен, мұнда бір Урал Матай білен екі отырғанлар, мұнда бомбаға лекті бұл. Лекті де Матай айленіп кетті, бірсі сырады түшті, бірсі düşüp kaldı. Birisi Batay bilen gitti de şundan kere tege suul gelmeden yata indi. Yemisindeyim. Ayı bardık. Hazır şu Tirahin degen kişi bilen indi. Bardık da hazır ne çekmenin tegesi Angıraşa indi Matay'sında. Matay avgan indi, sığalmagan indi. Bunun başımız bitmedi, kursak açındı. O şarga yok mu? Tegine bir paket görüne bereke yarakkına şimdi. Şunu alır katırışam indi. Şundan kile tanık hazır. Nişi gider gamanda, hazır koyak gidersin. Bomba düşken şıkırgına tügeli, şıkır indi, tranşı formasında aynıkke. Şunda ben sırada yattım indi. Tanık benim üstten orkılı çıkıp gitti. Ben olsa ana şunda insan kaldım, ana şu neyde. Ranında tugla, bunda ide tugla. Sıkıntı buralarla. Öyle miydi o? Sen var şu oldular. Var bu maaş bize var olduğuna. Öyle de şap kayık. Evet. Yaytıp beni Fransa'yı işke ostuna dilenlere gidip şakadık da pulimetini süttüp yakırdık. Muhtarı ostuna kaldık. Nemisler kele başsa ostanına bereriz. Otarız. Bak biz bunda bizi kurmuyorlar indi. Razyetka kurelmeyi. Ben bititeler, sterili atalar, otomatlarla kileler. Tanık karşı kubrak kile, vatandaşta ne? Tanık ışıklı, minnetteki değillerde yaklı. Bir de indi atışı yağdı. Bak biz Onlar bizim turaydı. Geç biz tüylerde şüküremiz. Tüyünde böyle evet atamız tüyler veş eğlendir bet sarmayında. Andattan köyünü bulduğunda bizim sırajını en kış, en zortan kütüre sırajını buldu. Tam neymiş aslında da tanık, biz neyse de tanık. Zekverisinde ülkeler. Anda atla bir yürürlük değil. Çok haklı. O sakın 13. Yıl ayı. Sağsa çok haklı ticaret değil. Hatta ölen kişilerin bir şey yok. O tanıklar hata birleşip başvurdular bir hata. İnşallah karanlık oldum. Помним грохот огня, помним дальние страны. Каждый год, каждый день опаленный войной не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой.
порой наши старые раны. Мы к победе, друзья, шли дорогой крутой. В отставку пока уходить еще рано. Не сдается сердца, им не нужен покой. Нет. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый листвизной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клен зеленый, влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы,